Mogaetsho dumedisiwa le go amogelwa ke namane tona ya Tholo dikgang ke tsa ura ya borobedi tsa Setswana mo Lenganeng FM. Na ya Matlo Lindiwe Sisulu a re o tlile go ikgolaganya le kgotlatshekelo ka mokgwa o masepala wa Cape Town o tshotseng ka teng go fodisiwa kwa Khayelitsha ka nako eo monna yo Lepona a tshotsweng makgwakgwa ka teng ke batlhankedi ba ditheo tsa molao. The time frame is 2 months because this is an emergency. We would like to understand how we got ourselves into this situation and be able to resolve it as speedily as possible. Barutwana ba Mophato wa boraro fela ba ba tlileng go boela kwa dikolong ka Mosupologo mo legatong la bobedi la go bulwa ga dikolo. Sesole sa bosetšhaba SNDF se tlhomamisitse fa masole a ka nna 40 ao a phatlaladitsweng kwa porofenseng ya Limpopo a tshwaeditswe ke mogare wa coronavirus. Mokhuduthamaga wa boitekanelo kwa Gauteng Bandile Masuku o ganeditse dipego tsa gore malao ga a lekana kwa maokelong a porofense eo go samagana le dipalo tsa batho ba ba tshwaeditsweng ke COVID-19. With those who require hospitalization. Currently, there are almost 9,000 hospital beds in the public and private sector for the 12 million residents of Gauteng. The Health Department is procuring more to assist with COVID treatments. Ke badiri ba le dikete di le 3 ba tlhokomelo ya kalafi ba ba tshwaeditsweng ke leroborobo la COVID-19 kwa Kapa Bophirima ka dintsho di ka nna 28. Dikolo di ka nna 600 kwa Gauteng di amilwe ke leroborobo la coronavirus. Mo go tse dingwe Mogaetsho lekoko la EFF le ikwetse gore naga e busediwe kwa legatong la botlhano la go laolwa ga metsamao ya batho le go sekegwa ga ditirelo dingwe mo nageng dikgwedi di le 3 tse di tlang. Ditheo sa SASSA sa re se sekaseka database ya badira kopo ba ba reteletsweng ke go fitlhela madi a bone a namolo a balelwang go diranta di le 350. Mogaetsho go tswa go nna le motlhagisi DG Kolwane re di ba phegelwana teng fa a re kopane gape ka moso dikgang le tsa Setswana na matshega o nne ka iketlo kagiso.